Kinong hikai school ad hoc haka step jong ka shitarik unaitung araja RPR hilakan riano nak hamat sekretarian hadin ba ka deputy commissioner ka East Khasi Hills kala penjari deka kendon chispa asau pusau CRPC ban om sya lumbat ba haka tei ke jaka. Kini kinong hikai kilakan riano haka jaka penyeng kali ka badon syadin ka sekretarian ban penlong pan ia ka jingi syong lain mongor bat samit haka tei ke jaka. Uba amebon habaya kren bat kinong tho khubor ulai thu bakila sha pen kriya na kate ke jaka hakamit jongka lai phauterik ujeleu araja RPR haka banengkong kimshem lapdiang henry haka jinge kren bat ke DC kalai thu bala penjari de ke kendon chispa saupusau CRPC kumtau loong bakim kwa banile persha namar yo kan po yeng le yeng sau bat baki jingdawa jongki kinsep e no kumta haka step jongka shitrik unaitung kilakin riano haka tei ke jaka balapan biang yaki yeng share dara da ke jing rap ki kunun seng balang baper kumban supen kan mau hangni bakinong hikai kilas dang ye ke jing ki ban samit hakmat sekretarian haka arpu paratari ujleu araja RPR bandawa naka sarkar ban kintewi ke tulop nalor ki wei pat ki mat jingdawa haka bay day bat ka jingmi jungi na tiga jaka sini kalong ba menen biya haka po shpo buji shpo stangi to nila iyo yata ka jingkot na i deputy commissioner di kawan lalu bangin late pentendu hati office juga yang ladan meeting bagi for posting men ha kata meeting bang dan bagi di lapan sungguh ini di lapan tay ini sepang kata ka wan kursi RPC keba la impus ni ha kama jong sekretariat dia ni la tep ni smart sekretariat ila impus kawan kursi RPC ndai ngila persyang yaki nai kai ru bangin penkriya nantai tambah gina kai ki kamte pan kriya je kumta menen haba nyekran bati ong ba lada kami kanu kajin kulma di ura ne ne bai ni mendangi ngila ya pun ha je lada kami ke ke ne ni amtai kila pan ada kakis je lada kakis kala punya sumuto mo je ba kakis kaya sumuto against ni yang against the association ni against the ad hoc teachers of Meghalaya dia ka mumut ba kadanru ka jingma ba ya kata enhancement ke bangilapan la panca stall dia kata ngilai ibha tumbaja hakikat tu ni dijiniti ba dabjan kalau ka ba ki dikipus ki belami mo lasha stall hakahai kot dia ngilai iru ba ya kata ka after effects jong kata ka jing sha stall agi dagi full jong kita kipus hadian jong kata ka sumutu de kumta ni kung kinoi ka ya hok nila syang bangila perkhat ba kan bhai ngi bangin ko ngo ya ka district administration du bat namar ka dan kami ba ni buro makaliang pembangi ong baki pulit ka district administration hadu menta kala ya trailang bangi kila pet ya ka bha kamiat jungi bat kumta niru ngi hapan buro makaliang iki ngimpa bangen don kanu kata ka jing yaki ka jing ye namar mangi kinoi kai ka jing temu jungi bangin wan bangin ya syong ya ni stage ni test kalau nak daw bangin yo ya kata enhancement omday bangin penmi ya kanu ka jing klumat ani omday bangin institusi no te kumta ha ka ba ya day ba kata ka case te nimday mangitieng ya ka case ndang ngitieng ba yo kata ka jing let's say kata ka jing pen jubor jungi habang ngilaktif bagi dan kumta kita ki anji kendon kala ba kan kita susu pen ban ini ya ke ba ngila da don baru ke kumta da ka ba nasyem ya kata ka rai om tang marwe ndai bat ni ki kai barohi ngila ya kot lang ya kata ka ya kot jing mot lang bangin yawan bangin ya syong ni ya kan jata ba la ai da ka district administration dia kuma pi yang ni adian juga ngila don tinggi terpal ya dia ni terpal ni la sponsor da SU itu terpal tu sponsor da HYC dia terpal nanti adian la sponsor da NYF dan kebam kedi la sponsor da kibabun bagi kenhun menem step lawan kena kenhun jong kinongnya taksi lawan iba dispersing mentagi lawan segi asya ke ka compare ni syong ni ning syong tai ndai ka kibriu kibalawan bagen ya sngolam kilalong subun ado kata bat nilas ngo melong ndai bangi ngokman ni ngo melong ya kata ka jing iet ya kata ka jing sngolam jong kibriu na benta jungi dia kumta ka jing ele jungi hi pembangi ong kampat kut
Habang ia syong takan meeting menen ba deputy commissioner. Ngi ang ba ngin ki nang tay tamba ka kata ka ba ngi parengin yo in return. Ke ngin meet nang tay bangin once ne. Di ang ba naka office yung GC kila felicitate ru ba ngin kendu ba deputy chief minister ba president song nang takas ni.